Kanal Eksplozije vam prikazuje. Uključila se gledateljka koja je fan i poručila Edu, voli je jer ona voli tebe. Nakon pauze za reklame, voditeljka Dušica Jakovljević je primetila da i dalje postoje varnice između Dragane i Edisa, a potom se uključila i gledateljka koja je fan njihove ljubavi. Drago mi je što sam se uključila u program kad su moji mačići tu. Ja sam za tu fatalnu ljubav. Edo, ona je jarac tvrdoglav. Voli je jer ona voli tebe, posavetovala ga je gledateljka. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.